gosh, Tran Maragash Mehman Hayal Haber Ahnivati Jandegant Gidan TV Tipakanak Alaminaynt. Gidan TV वती चारों को गोश्तारों का निहातरा यक वसीला के दर्शान आज़ाती सर यकीन दारीद और वतीलस महलों के असरातिया पर नविश्ता कार और कवास सियासी और मजहबी सरोकाना हमायानी जंदे ज़ुबान व बरकनगे मौका और आसराती दंत गिदान टीवी त्रानवर अक्षय चारों का नम है पुर मेरे सलाम सर बाता शरबत हर जगह हर को जायत शातु गल बातित मर्ची मग अपकना बलूचिस्तान जीडहानी सरा बलूचिस्तान जीडा हुआ बाज़ बल हमा जीडा के इंसानी जिंदमान ज़िंदगी है बुनक्की जीडा हमानी सरा गपकना मन एक शेर अमान अमराज याद है उसी के जीवनी नोक खुशके अंगता निश्तगंत के यासमीन आपाशो तक यासमीन 1988 दहक BSO एक प्रोटेस्ट के सरा कसाने तिफलें गंडो या क्या पाकिस्तानी सरकार दस्ता हमें प्रोटेस्टो आप है लूट के प्रोटेस्टो रोज़ारशानी की बह गया हमेशी हाथरा जनक बू तो कुशक बू और मर्ची हम बलूच आप है लूट के हाथरा ग्वादरा निश्तक और प्रोटेस्ट करना गए प्रोटेस्ट यानी या जहरशान यानी बाज़ शक्ल बाज़ रंगा बह गए कि बलूचिस्तान था अवली चक्कर बलूचिस्तान था मगंद गए कि बलूच यानी ये कफन पोश तहरीक दरख्ता अवली चक्कर मगंद गए कि बलूचिस्तान था बलूच होती लाशां कंड नकन गाया और 10 रोज 5 रोज जूरन तो गर्दा आया हमें जहरशानी या आया हमें रेजिस्ट बलूच आओ के कौमी मफादत दिमा दाश्त कुर्त का हमें बाबता सरपदी जूना मरुची में मेहमान है वे दीदे संगत वजह अजीज़ संगुर के आ बलूच एक जवान अहवाल कार के मुदम आइयो वाना कि आ बलूचिस्तान है जिता जिताएँ सरहाल और खास कर हम मौजूद सूरत है कि करंट इशूज़ गुतोश है कि आयनी तहा न तहना मालूम दारी दा बल्कि मर्दमारा आयनी सबब और हमा एजुकेट कंगो मिन्नतवार हो जाती साहब कि तुम मर्ची आते में दीवान एक बारी पता मेहरबानी शम्स साहब मेहरबानी संगुर सब गप वो बाज चुना क्वेश्चन बलूचिस्तान के गप्पा कने जीडानी गप्पा कने गुड़ा तो कसाने पर मरागशी नवा यकसर हाल ये सरा तो मतलब इंदा तो सिर्फ चूंकि तो कराची है बाज़ तो आर्टिकल में वंतगन तो निश्तगे और हमें सीपे के और करंट इश्यूज़ हैं गोशक वो गए कि सीपे के मरकज़ से ग्वादरा कराची वरा को शिफ्ट करने बह गए तई ख्याला तो ची वशे के इशी म वजह ची यहाँ सद बाब तो वशे के वजूहत ची बुत कुट करना के कुछ वजह नहीं बुनियाद अच्छी मरकज़ सीपे के मरकज़ से ग्वादरा कराची बर गया शम्स साहब इसी बेसिकली ये जो सीपे के जो मरकज है ना सारी बुता ग्वादर जी लोग सीपे के जो मरकज है मरकजा शिफ्ट करने गए ये कराची शिफ्ट करना कराची जो उससे ना पोर्ट एरिया है जो उससे कराची मौजूदा पोर्ट एरिया है तो का बनाए ना ठीक है वहाँ पर कासम पोर्ट है इस्तेमाल करना उदा भी करना तो उदा मरकज इसी असल वजूहत इसी इंसर्जेंसी और इंसर्जेंसी वजह से जो उससे तरह याद है अनु जो एक फिदायन हमला है बुतगा जी हाँ हमें कम वक्त सारी तो आप फिदायन हमला रन जो उससे तकरीबन पोर्टा हमें मैं किरा इतला में से पोर्ट तो का चाइनीज जो उससे बिल्कुल उधर नेस्ते और उधर कार बेगा नहीं तो ये मुख्तलिफ काली यक्के हमला न बुता हमला तो बाद भी बुतगा कराची कौंसलेट सरा भी चाइनीज भी हमला बुता वापा एशिया चेरा तो वापा स्टॉक एक्सचेंज कराची है तो का भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है आई सरा भी हमला बुता वापा इदा ते चागी है सरा सेंधे के सरा भी हमला बुता तो मैं चाइनीज आनी सरा एक मतलब एक हमला करने के एक तसलसुल जो जारी बुता और इसे सारी ग्वादरा एक सारी भी एक हमला बुता तो मुझे ये सज्जी हमला है नहीं जो जो साजे
मामला जो बने तगा गुड़ा हमें ईशा चारता कि भाई इधर तो ये बलोच मारा नहीं ला, इधर इंसर्जेंसी है, कोई चाइना है भी हमें चारता, हमें हमारा हमें इतला मिले कि चाइना है काम हमें गुश्तगी ईशाना इस्लामाबाद वाला है ना इसे भाई विचार शुमा इंसर्जेंसिया दाश्त करने का नए और शुमा जो उसते इसे इंसर्जेंसी मजीद बढ़ गए और मारा जब तक जो उसते पोर्ट एक्टिविटीज है कंची एक्टिविटीज है आई तो का जो उससे आई तो का ओपन बैगलूटी हर चीज आमद रफ्त भी आमद रफ्त जब माँ कुर्ती न कने जो लॉ एंड ऑर्डर अंचू सूरत आले कि माँ आमद रफ्त कुर्त न कने को तिजारत कुर्त न कने तो ये रिलेटेड है तिजारत कमर्शियल सरगर्मी सजे हमेशी गुण है तो ईशा गुड़ा हमें डिसाइड करता है कि भाई नु माँ जो से फिलहाल इंगा ईशा जो से मरकज जो से ग्वादरा चे ईशा कराची शिफ्ट करता नु ये कराची है जो से 3.5 बिलियन जो स्टेशन एक प्रोजेक्ट है नु नोके ईशा आरता आज स्टेशन एक्सटेंड करना कराची पोर्टा जी शके जी कराची फर्ज कर रहा होते हमें मरकज़ के कराची शिफ्ट पे करना गुड़ा सूरत हाल छे बात ही ख्याल तो चू शे के वो दपदा इंसर्जेंसी नबी उश्ती हमें अमल के दबू गए अगर बी गुड़ा चेपे मबी के का बिचार कराची ऐसी कराची तो का इंसर्जेंसी बुत का आई वजह ऐसे कि सिंध अगर तो ये जो पोर्ट कार है पोर्ट अंचु ग्वादर ऐसा आर्थ पोर्ट बलायन तंचु लोकल मर तुम्हारा डन्ना को काश्त वती हिसाब किताब है तो का सजी चीज वती दस्ता कुर्ता लोकल मर तुम्हारा बार नदात समझते ना इधर भी ये बार नदियां इधर बार नदियां इधर जो उससे ये बिल्कुल एक कराची है तो का एक मजने आबादी है कारा डेमोग्राफिक चेंज कहते ये लोकल मर्दुमारा नैला इंडिजिनस जो मर्द में उधर कराची है आयरा जो बिल्कुल सिंध है जो सिंधी है समझे इधर बलोच निश्ता बलोच है इधर समझे उर्दू स्पीकिंग भी मजने एक तादाद है हस्ते तो कुछ मसले आ भी दीवारे गुना जाता मलता पे सूरता ठीक है ना सैमी मजने पार्टी बुता तादाद लिहाजा पार्लियामेंट है तो का तो गुशे मसे आ रहा भी दीवार तो का तो जता ऐसा से महरूमी तो मर्दमानी हस्ता आइए हिस्सा व नदियां नु गा पिछे के इदा इंसर्जेंसी चूना भी सिंध अगर तो तारीखा माजिया रहो चार है सिंधा मुख्तलिफ औकाता इंसर्जेंसी बूता अब अंचु तो बेचार जीएम सईद शिकला जीएम सईद पाकिस्तान बनाया था बानी पाकिस्तानी जीएम सईद वक्त पाकिस्तान बनाया था तो खैर मैं कह रहा था तारीख भी मस्त भाई और वापा हमें पाकिस्तान बानिया वापा पाक सिंधु देश नारा जता सिंध अलहदी वापा नारा जता वापा आई दौरा हमें भी बुता के इदा जोस्ते बाकायदा ट्रेनिंग कैंप्स भी बुतगा इदा एक गोरीला वारे भी आई दौरा बुता अल्लेता वापा आई रंद अल जुल्फकार तंजीम बुता जो कि मुर्तजा भुट्टो बेनजीर भुट्टो बिरासे ईशानी एक चे बुता ऐशा जाजबी दा आईजे कुर्तगा बुतगा इदा मतलब है जुल्फकार है भाई भी ट्रेनिंग भी बुता उदा जोस्ते वापा आया रंग वापा तो चाह रहे इमकी में भी एक दौर या जो से रेजिस्ट करता बुता एक जमाने गया इधर इमकी में कराची ऑपरेशन भी जोस्ते ताना बाना सज्जे जोस्ते इधर मिलत का इंडिया गोना या भारत गोना और अंचु के सिंधिया निसारी है माजी इंसर्जेंसी बुता आ भी आमुदा गुशक बुता के ये से इंडियाचे ट्रेनिंग जुरता इंडियाचे कुमक जुरता तो वापा दूमी का पस्ते वापा सिंध जो जियोग्राफिक बाउंड्री है ना आ तो बिल्कुल आई दरिया भी लगी और आई जमीनी भी जो बॉर्डर लगा इंडिया को ना ठीक है ना इधर कोस्टल अथॉरिटी इधर अस्ता तक इधर कोस्ट गार्ड है इधर कोस्टल दिगे भी हमें पूरा में इंडिया बॉर्डर आचे बगैर ये सिंधे अजलानी तो का इधर बाज तकलीफ माहीगीर भी तकलीफ मर्दुम भी तकलीफ अंचु बलुस्तान तो का जो कोस्ट गार्ड है मसला है ओदा भी अंचु ओदा भी अंचु रेंजर्स है मसला सिंधे तो कास्ते तो हो गए आर कदम चेक पोस्ट लगे तक चेक पोस्ट भी लगे तक तेरा जिस्त का ना तई क्रोस है गोने तई क्रोस है भी दो क्रोस है यक्के बरा अगर दुआस दा ई का दुआस तो का शाशाई का बरा तो इधर मर्द में तो का ऐसा से मेरू में ऑलरेडी हंसते ना अन्नु में सोशल मीडिया तो का चार गए सोशल मीडिया तो कभी मारा हमें गिंदक बह गए कि अल्ताफ हुसैन और शफी बुरपत ठीक है ना शफी बुरपत है ईशानी वतमौता पेचे पे और ये निंदगा पादा गए अंचे इतला मारा व्हाट्सएप में सोशल मीडिया चे मिली इदा पा दुमी गोरिल्ला कमांडर सिंधे हस्ते असगर शाह आ भी ईशानी भी चे सरगर्मी अलग है इदा कदी कदी रेलवे ट्रैक का भी जो हस्ते ये डिस्टर्ब करने गया
اودا انچو بلوچانی پہ میں اودا بھی انو مسنگ پرسن انی بعض معاملات بڑھتا اور بعض تیزی جی سے بڑھتا تو چیزیں نہ چیزیں ضرور اسی تو کا لاوا پک گئے تو اگر سی یہ پہ کدا کہتے مکمل ایدا انسرجنسی بھی جوان مکان بلوچستان نے مگا کہ بلوچستان تہو تو کی جیڈا نے چشک مگوشت کے ایک نے مگی ود ورنا نشتگام پروٹیسٹ آیا ایک نے مگی بارڈر سرا مسئلہ ہیں دومی پدے انو مولانا تحریک ود نشتا بل ما یک گپی گندگا ہے کہ انو نے ریزسٹنس سرچز کے بہ گئے پروٹیسٹ بہ گئے یا دھرنا بہ گئے یا کہ تزار شانی بہ گئے تو ایشانی تا مذہبی جماعتانی سرگرمی زیادہ ہیں اور میں قوم پرست جو گندگا نے آئے گئے ہیں گوڑا اسی وجہ چاہیے ہیں بچار یک پولیٹیکل سائنس ہے نا سوسائٹی یا سوشل سائنس ہے پولیٹیکل سائنس تو چار ہے نا تو پولیٹیکل سائنس سوشل سائنس ٹوٹل تی زندگی تی ٹوٹل جو استے نا یہ روحانیت سرا وہ نئے نا یہ سجے جو ہوتے ریلیٹڈ تے جو استے نا سائنسی بنیادہ تو اگر اشرا پچار ہے تو بڑا تو پولیٹیکل سائنس ہے ہمیں گوشی کہ بھائی یا سوشل سائنس ہمیں گوشی کہ یک جاگہ تو اسپیس دے نا پولیٹکس سے تو کا تو اسپیس دے تو اسپیس تو دے گڑا آئی اسپیسا دگیرے گی ٹھیک ہے نا نو ادا جو استے پہ کانفرنس جمع جو یا نیشنل پارٹی والا بتگا یا مینگل پارٹی ہے یہ بتگا ایشا منی جو تان تک خیال ایشی کہ ایشا اسپیس داتا ایشا آپ ایما بلوچنی مسئلہ اور آئے نہیں جو استے آپ ایما مسئلہ ایشا ٹیکل کرت نہ کرتا حالانکہ سینیٹر ایشا سینیٹر تو کا یہ ہستا قومی اسمبلی تو کا یہ ہستا بلوچستان اسمبلی تو کا یہ ہستا اور اسی علاوہ یک پارٹی ایک اسٹرکچر ہے آلریڈی ایشا آپ مانا موومنٹ اللہ تھا نہ ایشا ریلی کشتا نہ اچھا منی خیالہ ایشا کمیں زیادہ کمیں وتی کمیں مردمانہ کمیں چیکنے کے واسطے ایک اسٹیٹمنٹ داتا ہے یا پریس کانفرنس کرنا یا کدی پی ڈی ایم میں جو استے ہمیں جلسہ بھی اڑا ہوتا گپے شپے جنا بہرحال آئے صاحب ایسا جو مردمانی مسئلہ چست کنک لوٹا جو جینوین مسئلہ ہیں ایڈریس نبوتگا ایز اٹ از ہما پہ میرا تو ادا اسپیس دے کے وجہ چھے تو جو دومی کا پستے انو تو بچار ہمیں مذہبی جماعتانی تو کا یک نیشنلزم ہے یک انصر آتا اور انصر یہ پہ ماتا کہ نو دے ملا بھی آبی بلوچاں ابھی تو پنجاب اچھے نہیں تگا کے پی اے مردم نہیں مولانا صاحب اچھے گجے مردم ہے مولانا صاحب سورہ مردم ہے مائی گیرے زاگے ٹھیک ہے نا آمدن ہندو کے مرد میں ہمیں گوادری ہے ہمیں سوری ہے ٹھیک ہے نا کوئی ڈرنا چاہیے نہیں تھا انچو اگر ادا آپ نے تو مولانا کے ساتھ آپ نے ادا اگر سیکورٹی پورٹ ستائن گئے پبلک آ رہا شناخت کا رہا جس تک تو مولانا بھی آئی اچھے متاثر ہے انچو تو کہا ہے ادا آل پارٹیز کیچے مستر بوتا ساریا خالد سیفی صاحب جمعیت نائب ہے جمعیت علماء فضل الرحمان ہے آئیں آپ بھی بوتا مطلب ایشا وتی یک انچے ایشا بجائے کشمیر گپ کنک جو مکران ہے جو قیادت ہے مذہبی جماعت ہے کشمیر گپ جنک یا افغانستان گپ جنک آوتی جاگہ ایشا نہیں ہستا آئینی پارٹی تو کا پالیسی حصہ ہے لیکن ایشا گپ نہ جتا ایشا ادا مکران تو کا نشتگا ایشا گوادر گپ جتا ایشا بارڈر گپ جتا ایشا ہستے سیکورٹی فورس تنگ کرنے کا گپ جتا ایشا کشمیر مسئلہ اور افغانستان مسئلہ ایشا چیز نہ کرتا ٹھیک ہے پارٹی سینٹرل پالیسی ایشا نہیں ہستے اور ایشا ہمیں قیادت وجہ چھے ایشا جو سے ایشا نا عوام پذیرائی زیادہ مل لیتا تو عوام پذیرائی ملک بھی جو سے ایشا نہیں ودی ایک محنت ہے اور ماں سمجھی کہ یہ کانگریس پارٹیاں نہیں وتی نائلی ہے جو ایشا نے اسپیس مل لیتا ہاں تو اور جگہ منی خالی کرنے وہ داریں یکی کہ ہے نا ارکس بھی جی پر دومیشی کے وقت تو ہمیں گپا کا تو وشہ گئے تھے کہ بلوچستان تا نشتگا بلوچ گپا کا نگایا ہمیں ہاتر بلوچ پا داتا ماں جستی من ذہنات کے اگم مطلب اسی تو کا دیکھے بھی گپے نا اور ہمیشہ ایشا مسئلہ کا سیاست نہ کرنے گئے مکران تو کا مسترے گپ ہمیشہ مطلب مسئلہ کے دیوبندی اہل حدیث سے گپا نجنا تو جندے گپا کا نگائیں کہ تو ضرورت ہے اگر دیگے مسئلہ کے مردوں میں بھی مکران تو کا جنک بھی نا آئی بھی گپا کا بھائی آچاری بھی تاج بھی شہید ہوتا
شہید گپا جہاں تاج بی گپا جہاں حیات بلوچ گپا جہاں تو مطلب ہمیں ملا گپا جنا ٹھیک ہے نا. تو ادا جو اس بالکل قوم پرستی ہے جو اس نا آچاری ملا بھی چاہ گئے کہ بھائی منا جو اس یہ جو ریاست ادارے ہیں یہ اس تئی اس مذہب استعمال کرنے گیا مذہب ایک ہتھیار ایشا استعمال کرنے گیا یہ چیزیں سرپد بھی گا تو متاثری نا تو یہ وجہ چیز جو اس یہ دیما آتا گا جیو ما چون دستا بعض میں نوکی جنریشن کے چیز کے مذہبی طبقے ہیں بعض وانندہ ہیں اور بعض سوشلاں اور علاقائی مسئلہ گونا کچھ بنسبت پیشہ کے ایک پہلی بوتا ایک نیشنلسٹ وائن دیما بلے مطلب دیکھ جستی کا نا کہ انی بلوچستان تن چشک تمہ گپا ہے کہ مذہبی جماعتیں سرگرمی اور نیشنلسٹ انی کہ ہما کے وطر وط نیشنلسٹ گوشاں نو چونا ہم دستا کہ پاکستان نتامی کہ پاکستانی پارٹیاں پاکستان منو کا پاکستان اسمبلی تنشتگاں اور وطرہ نیشنلسٹ گوشاں نو ہما زمانہ گانچی بغیر کہ روچی مروچی تک حکومتی سپورٹ یکی رکیر نہ گوں بوتا گوں وا بلے پیسر کسا نہ سوچتا کہ بستار ساری کے بلوچ نیشنلسٹانی کار رول یا اے بھی تے کہ مرچی سوچا گائیں آئیشانی باوتا یہ حالتا نہیں تھا کہ فرض کرنا گوشہ کے مطلب ہے کہ آیا نہ صرف تک فنڈان تک محدود کرتگا وہ تی فنڈان نہیں تک محدود ہاں نو توی تئی چمان تو چیز سر پد بے کہ آیا چوشیں پارلیمانی پارٹی ہستے ہیں پشکپتا کہ آئی سر بلوچ امید بیدار آئیں کیا بود کو وطر کے نیشنلسٹ گوشاں ثابت بکا یا کہ نیشنلسٹ یہ جاگا بی گو بیچارہ انو اقتدارتوں کا تو باپ پارٹی ہے نا انو اقتدارتوں کا باپ پارٹی ہے اور باپ پارٹی طرح خبر ہے باپ پارٹی 24 کلاک تو کا 24 کلاک تو کا بنے تھا ٹھیک ہے پاپا یہ الیکشن بھی تھا آئے رہا ہمیں کا سیٹ آؤں ڈیسائیڈ کرتا آئے رہا داتا واپس سجنا نندا رہتا باپ پارٹی آرہ بنائیں تھا ماں باپا بلے نوشتا من نیشنلسٹ ہیں باپ نیشنلسٹ وطر نوشتا نا باپا بلے انو یہ دورتوں کا شمسا بچار نیشنلسٹ پارٹی و انو اقتدارتوں کا نیا ماضیہ بوتگا انو نیس تھا مطلب مولانا وہ یہ چیزو اقتدار تھا نا یہ دیکھے جاگا آنی سر کا گپا ہے پارٹی نہیں ما گپا ہوں کہ ہما پارٹی کے پارلیمنٹ مننا پھر بلوچستان تا یک کتاب کیشے کہ پارلیمنٹ نمنی آواتی وڑا کار آئیں یک کیشے کہ پارلیمنٹ مننی اور بلوچ گپا جنی آیا ہنو ہما مردوں کے وطرہ بلوچ پرست گوشتگا ہیں یا انی چوشیں پارٹی حق کے ما آر گوشت کٹ پکنا کہ واقعی بلوچ قومی مفادت انسر اشتاد کا یا گپ جا بیچار پارٹی مطلب ہمیں شمسا ہمیں دو پارٹی ہیں فی الحال تو ہمیں ظاہر پہ باقی اس نے بی این ایم وغیرہ آستا آور ہیں آئینی سر پابندی جتا ریاستا وہ انڈر گراؤنڈ آئینی وہ تو گشت بھی نہ کنے باقی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے بی ایس او آزاد ہے آئی سرا بھی پابندی جتا بھی مطلب ہے اترا سرفیس پارلیمنٹ سیاست کر گئے ہم بلوچ باقی پارلیمنٹ سیاست کرنے کو جو ڈاکٹر مالک ہیں اختر مینگل صاحب ہیں اور منی کہہ رہا ہے چشے کرنٹ نہیں اس شانی تو کا موجودہ کیا ہے نا چشے کرنٹ بھی اگر شان تو کرنٹ بھی ہوتے نا مولانا لیڈ نہ کرتے گئے تھا اچھا تو انو پیسر تو گپا تھے کہ باپ پارٹی ماشو گپا تھا گوڑا ماؤں جانا کہ باپ پارٹی 24 گھنٹے تو شو جوڑ بو تو اے یاد دیما نو ایشانی تہا پتہ وط موتا اختلافات ہیں مطلب ہماری پارٹی کے وقت جوڑ کرتا وہ اتنی مدت پورا ہوگا ساری آنی جندے تھا اختلافات بوتا ہیں ایشی وجہ چی ہم اختلافات نہیں یہ بچے اندر ریاست پالیسیاں نہیں بدلی ہیں یا کہ فوجے تھا اختلافات بیچارہ یہ شی تو کا دو ہے نا شی تو کا آنی وطمہ ہوتا بھی اختلافات ہستا وجہ ہمیں پنڈی سرکار اسلام آباد سرکاریں بھی جو اس نے گیٹ نمبر 4 والا جو پارٹیاں بلائے نا گیٹ نمبر 4 والا نہیں تو کبھی انو بعض جنگیں بعض وطمہ ہوتا بھی پروش ہستے آئی بھی اثرات جو اس نے بلوچستان سرہ کب تک لازمی اودا اختلافات بھی تو یہ آونی مردم آونی آلکارا تو ایشانی تو کا بھی جو اس نے آما رفٹ کہتے اور دومی اس نے باپ پارٹی ہے تو کا کوئی پولیٹیکل کلچر نیستے نہ پولیٹیکل انسر ہستے نہ پولیٹیکل پارٹی ہے ٹھیک ہے نا یہ قدرو ایک طریقہ ہے جو اس نے نندارنتگاں توبیا ممبیا یہ بیا آبیا نیب زدہ یا پلانا ہے ہر چیز ہے سجے نندارنتگاں ہمیں سردار ہمیں یک فیوڈل کلاس ہے ہمارا نندارنتگاں اگر سردار نے تو یک میر ٹھیک ہے نا اچھو ہر جگہ میر ہستا مرچا میر اگر پیسہ ہستے امیر بنے تا پیسہ چوں آتا چے دندہ کن گیا او ترا خبریں چے دندہ کن گیا چے اپنی کاروبار ہے ٹھیک ہے نا قرآن خاص کر تو بچارہ ہے
تو گوشی کا हाँ مقصد ایشی کہ ایشی تو کوئی پولیٹیکل مردم نیا یہ مفادہ نہیں سرا کسانے کسانے مسئلہ نہیں سرا ایشانی کوئی جو استے اجتماعی کوئی کازے نے کہ مندہ بھئی کازے واسا پسوچا یا قوم ملکے واسا پسوچا ٹھیک ہے نا ایشانی چھ کازے نے بس یہ ایشانی کاز ہمیشہ کہ بھئی مارا چکا ملی تو یہ اختلافات ایشانی پیدا بھائی یہ ایک نیچرل ایک عمل ہے ٹھیک ہے نا اور کم میں سرکار بھی وط میں ہوتا اختلافات ہستا کم میں ایشانی وط بھی غیر سیاسی مردمہ یہ میڑا فنڈا نہیں سرا کدی پوسٹا نہیں سرا چیزا نہیں سرا نوکریاں نہیں سرا پیسہ ہے سرا ٹیکا ہے سرا یہ ہمیں وجہ چاہیے یہ صورتحال پیدا ہوتا جی چونکہ ما شروع گپ کرتگت کے بلوچستان نوکتن جاور حال کے استا ایک یمی بلوچستان یونیورسٹی ہے ورنہ ہنی نودر بر کے پاکستان اسٹڈیز اسٹوڈنٹ بودتگتا ورتگت انتش نو دیگه ایشی اچھی ابید بغیر ماں گندگائیں کہ مرچاں مسنگ پرسن آنی تھا کہ گارو بیگوا کنک بہ گیا ایشانی تہا سیاسی کارکن کم اور اسٹوڈنٹ زیادہ برگ بہ گیا تو چیز سر پد بے ہوتا جی یہ انو ایک نو کے ایک ٹرینڈ یہ آتا کہ جو استے ماں وتی کالم بھی انو تو ونتگت ملکتے کہ کتاب سے خوف کیوں مطلب کتاب اچھی تو او ترس گئے چیوا تو اکا کمزور ہے کہ کتاب اچھی ترسے تو ہم کا کمزور ہے کہ تو یک اسٹوڈنٹ ہے قلم اچھی ترسے ٹھیک ہے نا آئی کرا دستا چھی آئی کرا توپا گونے توپنگے وہ گونے تھے ٹھیک ہے نا آئی کرا کتاب ہے گونے تو کتاب ہم کا تو ترسے ہے کہ کتاب والا نے بھی تو چست کرنے گئے بر گئے تو مطلب یہ تھی یہ کمزوری ایک نشاندہی ہے ٹھیک ہے نا تو مجبور کرنے گئے انچے صورتحال پیدا کرنے گئے ماضی میں پچھارے کہ بھئی اللہ نظر کراچی آتے گا جا آٹے میں اسٹوڈنٹ اللہ نظر دستا کتاب ہے اشرا کراچی چست کو مردرہ بودا گار کو بیگوا کو واپا مرد چی حالت بو مردرہ بیماری صورتا ایشا واپا ایشا مجبوری تو کا یلدات نہ تو یہ عمودہ ایشی واپا ایشانی وارثاں واپا مردمہ کوٹا بھی کیس کو احتجاج بھی بو تو آئی حالات اور صحت مطابق اشارہ مجبوریہ ایشا بیل دا مردہ رنچو بیل دا مرد شک ہوا تو مطلب اسے کہ مردہ واپا کتاب اللہ تو پنگزو بھائی آئرہ یہ نیچ طرح تو چیوار تو آئرہ مکڑتے ہیں نا انچو قائد اعظم یونیورسٹی دو بچکا تو دیستگا کہ بھی شتا اودا شادات وغیرہ بچک بھی شتا کوا بھائی یہ مطلب ایک کرے کتابیں گونے تو آئرہ بھل تو چشے پالیسی مبلا ہیں تو ماضی ہے وتی پیش غلطیاں چے پسک تو ایک ریاست ہے ریاست ماس بھئی تو ریاست جو استے ہر چیزہ جو سے اللہ جو سے فورس ذریعہ آیا یا بندوق کے ذریعہ آیا تو یہ مناسب نہیں ہم یہ دوئے بچے چیز کرنے بودے ہیں مطالعہ پاکستان والے ہیں ارے تو او مطالعہ پاکستان والے ہیں بھی تو یا اللہ دیئے تو بچتا دیکھے چھے ہاں آتی پاکستان بارے اسٹیڈی کرنے گیا تھی پاکستان بارے وہاں نے گیا تو آئینہ بھی یا اللہ دیئے بچتا چھے دیکھے شم صاحب جی سنگور صاحب انچو کہ مگندگائیں پروٹسٹانی یا زہرشانیانی رنگ بدل بے گئے یا کہ تو گشت کرت کرے کہ ہم ریزسٹنس ہے یا کہ زہرشانی کنگے ہمت حوصلہ ہی بوتا درمیان شروع کی بوتا کا بعضی خوف ترس سے مطلب ایڈورٹائز کو سرکارا وتی ادارہ نے تروا کہ ہر کسی اطاعت بلے انچوشنو بلوچ مارے تھا شاید کہ مولانا وڑا درخت گا یا کہ مارے تک مردمہ کے اسٹوڈنٹ روڑے سر نشتگاں تو چی سر پد بے کہ ہمیں ٹرینڈ کے نو شروع بوتا فسکا نو کے ایک ٹرینڈ ہوئی کہ کپن پوش تحریک چلائیں نگائیں او دنشتگاں ای بوتا اور پتہ حلی اسی بابت پتہ کم اور اندہ گپ کنا بلے ہمیں ٹرینڈ کے بلوچ لاشاں تک ہوں تی کنڈ کنگا نہیں ہمیں گنڈوں کے سرکاری دستان یا ریاست دستان جنگ بوتگاں گوڑا ایشا ہمیں 10 روچ اپا گردی تو فیصلہ سرائیں کہ وہ تی حق کے لوٹ گئے واسطہ ہے گپے جنگا یہ صورتحال تو چون گندے تو وہ تی چما بیچارہ شام صاحب بیچارہ ہمیشہ تو فدائیہ نے نام مشکل تھا فدائیان جو استے تقریباً ریسنٹلی تو اگر تو چاہ رہے تو یہ جو مذہبی اما جو گروپس بتگا اما طالبان بتگا آئینی تو کا مطلب خود کش پیدا بتا تو ایک روحانی بنیادہ پیدا بتا نیشنل بنیادہ فدائیان جو استے تو اگر چاہ رہے تو 2 قومی تحریک تو کا پیدا بتا اب ہو سکتا ہے سیمیہ بھی پیدا بتا منی نالج تو کا نیستے تو یک کے تو حرب فلسطین ہے پی ایل او ہے
تحریک بوتگا فلسطین تو کا بودا جوستے فدائیان پیدا بوتا قوم کو جو نیشنل تحریک بوتا ہمارے میں اور دومی جوستے بلوچ تحریک تو کا جو سے فدائیان پیدا بوتا اور یہ دو انچے تحریک تو اشانہ گشت کرنے کے یہ تحریک انچو ہما نیچے سرا شتگاں نیشنلزم ہما پی کے کہ آئی تو کا جو سے فدائیان جو سے پیدا کرنے بوتا تو یہ مطلب ہے تو بلوچارا یہ نیچے سرا آڑتا حالانکہ تو بلوچ مرگا بھی تیار ہے مطلب میرا ماں یال ندیاں صحیح ہے نا تو گشگی کے مقصد یہ کہ بھائی مردم بھی نو ہما نیچے سرا رستگا اسی بھائی منی مردم میں جانے بوتا کشک بوتا ماں کل چے ہو بکنی نو ہر چیزیں منی انصاف میں ملی بھولے رہے چھے لاشا زورا کارا زاگئے کارا دا تربتا ای شنوائی نہ بھئی زورا کارا چیوا کوئٹایا چے شنوائی بھئی چے نہ بھئی آئی سرا چے عمل بوتا نہ بوتا بہرحال قصر خبر نے چے بو نہ بو اور انچو اوشاب انو تو بچار اوشاب تو کا دو زاگ جنک بو ٹھیک ہے زاگا نہ بھی بور تربتا اودا بھی انی شنوائی نہ بو واپا ایشان زاگا نہ زور تار تیدا ٹھیک ہے نا تی دیما مطلب گوشگا مردم مجبور انو مردم گوشا یار نو مرچی اگر یہ مرتا دو مرتا نا تو یہ اللہ دیگے چار مکشا ہے ہمیں ترسے ہیں کہ منی یہ دو کشتا ہے شاہ دیگے باقی ہے نا منی یہ کشا نو شر نگڑے یہ مطلب یہ نیچے سر آرتا نو انچیا مردمانی ایک ٹرینڈ ہے چینج بوتا بوڈیا نو کل کنگے یا کنڈ کنگے کوئی سلسلہ ہے مطلب ایک نو کی ٹرینڈ ہے آتا ہے احتجاجتوں کا تو یہ صورتحال جو سے ہم حالات پیدا کرتا جی تو چیو شگڑا یہ تنقدیں چلائیں یہ حالت چون باں فرد کنگو میں یہ درہا جانا گئے کہ نامعلوم ہے اگر نامعلوم ہے گڑا ریاست وقت بمن نہیں کہ نامعلوم چے پاکستانی ریاست چے گیشتر طاقت ورتے رہیں یہ تو چیز سرپت بے گڑا ایشی حل لے چوشیں ہائی یا شروع چے بگر تک روچے مرچی تک بلوچ چکو مثال دا کہ اشتا دیکھ چے بگر تنسی تک آپ لوٹ گائیں اسمبلی آؤں شوتا ہر جگہ مطلب آئی واسوداری بوتا شوتا اے ریزسٹنس یا اے زارشانی کے نو ای شکلہ آتا ای تو چے وشے کہ ایش کجام رنگا شرعی آیا مذہبی رنگا یا قومی رنگا یا دیگر رنگ یہ ٹویسٹ کنک بھی یا بلوچ ہوتی حقا گی اشتی جاگہ ہوتی بچار گاپتے نا بلوچ اگر تو تاریخ کا چاہ رہے تو ہر مسئلہ رہا ایک کشتہ ماضی ہے بھئی نا ماضی ہے بھائی تو ماضی سرپت بھئی تو انہوں سے چاہ رہے تو مستقبل تی چھے بھئی ٹھیک ہے حال ہو ہم دے میں تو لا پتہ ہیں وہ جنگ مسئلے مسائل بازا نو گوشے سے بلوچستان چے پیما تو جو استے پاکستان نے گناہ علاق کو جبری علاق تو فوج رادات ٹھیک ہے اما فوج رادات آئی بنیاد تو ٹیڑا ایر کو چلو تو فوج رادات آئی رن عبد الکریم جو استے بغاوت کو آئی رن تو واپا بھی مسئلہ حل کو تو انگا مسئلہ حل نہ کو 1 یونٹ جا واپا نوروز خان شو ٹھیک ہے کوا واپا نوروز خان ایشا قرآن شریف قرآن پاک چے دات واسطہ دات تو بیاتی ہرچ مطالبہ ہم پورے کنا ریاستہ چے کو آئی الٹ کو قرآن شریف پہ بھی گورنمنتی کرتے آؤں نہ سجنا نہ سے پانسی داتے اور وقت نوروز صاحب وقت پیرا سریا جو استے ادھا جیل تو کا وفات بو تو کچھ کا مقصد استے کہ انو کوئی مذاکرات بلوچ بھروسہ نکام مذاکرات یہ بالکل شرعی چیز ہے مذاکرات بھی لیکن مذاکرات کرنے کے واسطہ جو استے تو تیکرہ پیکج چھے ٹھیک ہے یکے تو مذاکرات کرتا بھی قرآن شریف آرتا ماں کال میں لکھے منگو پلوچانی پہلا اور آخری جب انو ایک آلات لگا کہ برام داغ ذریعے رابطہ ہوتا برام داغ انو کمے روچا ساری کمے ٹیمہ ساری کے برام داغ جو اس نے چے کرنے گئے مذاکرات کرنے گئے اور ٹھیک ہے نا جلدی شانی معاملات البے گئے سرکاری سطح بھی ہمیں گشک بو اپا آئی وطی سیاد وارثاں بھی گش گئے تھا کہ ہاں بھائی ہم رابطہ بوتا برآمداگی گنا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے برآمداگی نیم کا تو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں تھا لیکن انچے مارا بھی ہمیں خبر کب تھا کہ ویدا جو سے ایک بیوروکریٹ ہے یا کستے دیکھے سرکار مرد میں آشوتگاں ہوتا شانی ملاقات بھی ہوتا ہے خان خلاتے گنا بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتا خان صاحبہ جو گئے استے شانہ جو استے بعض سکتے مطالبہ کرتا خان صاحب مطالبہ شاہ منظور نہ کرتا گا
कान साबर ಈ गुश्ते तो ಮುಜಾಕರ भैया ತಮಿದೊರನ ಬುತ್ತಗ ಶಾಜನ್ ಬುಕ್ಟಿ ಏಷನ್ ಏರ್ ಕೊಡ್ತಗ जी जी ಮುಕರರ್ ಕೊಡ್ತಗ ತಮಿದೊರನ जी 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 तो शाहजैन बुकटिया पर आई कई कहने छे हमारा हमें इतला है कि कई कहने छे बरामदा बुकटी कहने छे जिससे से शाहजैन नॉमिनेट करता ठीक है ना शाहजैन हैसियत तो भी जान है हम भी जान हैसियत छे ठीक है ना लेकिन ये हमारी कहने छे एर कनक बुता वापा ना खान खान साहब गुश्ती खान साहब गुश्ता बेटा मानी मसला नहीं खान साहब ऐसा गुश्ता बेटा तई कोयटा अर्ची कहता जमीना ती केसा ती कोयटा छे बगैर तई कलाता तई तई अर्जा गया ती जमीना ता कराची तक ती जमीन अस्ता मां तई सज्जे जमीना जो से तरह दाएं तो मैं रोड़ा ब्याह का आपका ठीक है ना खान साहब गुश्ता बेटा मानी मसला नहीं मैं रात को कौमे वास्ता ठीक है ना मां मानी मुतालबा ये मनी ये मुतालबा ये लिस्ट है आप आज सख्ती लिस्ट शायद बूता इशना काबिल कबूल न बूता आई तो मिसिंग पर्सन नहीं मजने मामला बूतगा नाम भी बूतगा और अंचो भी तरह मालूम है बाजे मिसिंग पर्सन ईशा निकल रहा बूता वो खबर नहीं आवनु जिंदगी भी जिंदग नहीं हो ठीक है खबर बाजे मामला तंचुशा तो ईशा नहीं नबनत का गुणा ईशा गुशका मकसद है कि ये सज्जे चीजा तो चाह रहे गुणा मुजाकरात जो होते ना मुजाकरात वास्ता अन्नु बलोच जो होते ना और हाँ खान साहब ये भी गप करता कि भाई मुजाकरात मामला थे बीबियां के मैं सहमी परीक भी आई ठीक है सहमी परीक है दिखे मुल्क के या अक़वाम मुत्तहिदा है कस्से एक्स वाई जेड सहमी परीक क्या माश में सरा नु भरोसा करत नकने ठीक है बाबा अनु मसला है कि ये अर्थ टेमा अनु तो कुद्दूस बीजन जो आता है तो अनु आता उसी भाई माँ से नाराज बलूचनी गुना से मुजाकरत करनी अरे मुजाकरे स्टेटमेंट तो दे गए मुजाकरत करने का वास्ता तेरा माहौल सारिया तो क्रिएट बेका तर रियासत हुकूमत एक माहौल तो क्रिएट बेका माहौल क्रिएट ऐसे हो जा तो सज्जन अच्छे सारी हो जा मिसिंग पर्सन सज्जे अल्लाह था ठीक है हर चीज बच्चे था हर चीज जिंदगी आ रहा हो अल्लाह था हो ठीक है ना एक ट्रस्ट तो डेवलप बेका वाती आमा पोर्सा गैर जरूरी थी चेक पोस्ट आमा विड्रा का ठीक है ओदा लेवीज पुलिस से जाके पुलिस आवेदार समझा ये पे पैकेज तो दया एक माहौल पैदा है कने ना तो कुछ है ना आमा पे Man, लाभ dege जस्ती कना सब के कम वाद लास बुगा बले एश कम निकले जरूरी जस्ती मतलब एक ना के ما أني بدا دقيق پندلی سازک بیگائیں اور بوتا چدریں جیڑان چی ابید بلوچستان دو بحر تا کنک جنوبی بلوچستان اور شمالی بلوچستان چونکہ گوشن کے یکی کیپٹل گوادر بھی تھے بلے ایشنی بعدیں جاگاں فرض کم پولیس تو اپوائنٹمنٹ تقرریاں بیچارے کہ فوجی حوالے سر تو اسے کشنی کاغذی کاروائی کی اشتر تردد بوتگاں تئی چما آیا باندہ ای بلوچستان ہوں چو کہ میں ایران بلوچستان ہے گولڈ سمیت لائن ہے سر لکیرے گا وڑا باہر کا نا میں درمیان دیکھ دیوالی بندے کے سازشی بہ گئیں یا نا اچھا اسی طرح ماں شمسا بھی اسی طرح ساریہ بھی ماں ہمیں لکھتا بتا بھائی یہ سے ایک بلوچ جو اجتماعی جو قوت ہیں آئرہ پروش کے واسطہ یہ سے یہ انتظامی امور سرا رواں اور انتظامی امور جب یہ ڈیوائیڈ کرنا بلوچستان تو بلوچ جو سے کمزور بھی ہے آئی اجتماعیت آئی سرا ضرب کہتے ہیں دچکا لگی ٹھیک ہے نا تو انتظامی دو صوبہ کا نا انتظامی امور تو بلائن ہے تو انتظامی امور لازمی گپے کوئٹہ بلوچ اور مکران بلوچ انتظامی مختلف بیاں مختلف انتظامی امورہ چے پائے گئے قانونی جو اس نے پر ڈیولپ بھی الگ آئی ٹھیک ہے نا تو یہ ایشانی یہ پلان بوتا ایشان آئی جی ایف سی دو کتگم یک صوبہ تو کا آئی جی ایف سی کدی دو بیاں کجا صوبہ ہے تو کا ہر جگہ پر ہر صوبہ یک آئی جی ایف سی ہے نا نا شوتی ایشا انتظامی ہوتی سجے کرتا لیکن چونکہ انو ریسنٹلی ایشا جب ایشا دھچکا لگے جو سی پے کا جو مرکز کراچی ہے شو تو یہ منی کیالا نو صوبہ اکانومیکلی فیزیبل نہیں ٹھیک ہے صوبہ آما ٹیما فیزیبل بوتگا کہ گوادر پورٹ ڈیولپ بوتنے گوادر پورٹ تو کا ریونیو جنریٹ بھائی ٹھیک ہے صوبہ چلانے کے واسطے بھی طرح ریونیو ٹیکس کلیکشن لوٹی طرح پیسہ اللہ نہیں اور آئی ایک پارلیمنٹ بنی آئی ایم کا واپا اخراجات بیاں منسٹر بیاں آئی بجٹیں بنی آئی پولیسنگ بئی آئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ رہنی الگ الگ ڈائریکٹر بنا آئی اور مطلب ہاسپیٹل آما پیکج طرح دیکھ پڑی آئی ویسا بجٹ لوٹی پیسہ لوٹی
अनु हुकूमत बलूचिस्तान वती चलाने के वास्ते भी जो है चे पेमा चलाने गए आओ तरा भी समय चे पेमा अल्ल गए माली का मुश्किल था तो कशे कि अनु जब सीपेक जब सेंटर इधर आए गए तो मकरा ने तो कानू इकॉनमी तो गुजा तो रेवेन्यू जनरेट करने तो सूबा बुलाने ईशानी राना तो सज्जे हस्ता लेकिन इकोनॉमिकली जो है पॉसिबल नहीं है जी मिन्नतवार वजह संगोर साहब के शमाहती में दीवान हमारा शरफ दा तो मारबाज मालूमदारी दा मेहरबानी जी शर्मंदा शांचुश उश्कुन गए गोशदार गए बाजें गप्पनी तह यक गप्पी माई जना के वजह अजीज संगोरे गप्पनी तह यक गप्पी एक मैसेज ये कुलोई के कौम परस्त बोगे हातरा या कि ये कौम यार जिंदग बोगे हातरा या कौमी कमिटमेंट ज़रूरी हैं और आ कमिटमेंट रा साबित करने के हातरा कौम दीमा कार कनग अल्लमी चीज़ें गोमे दांक में दीवान वद पास आसर वा तदीम मरगशा जिंदमान वशबा